Kwa ihinda icigo cia Kisauni, Nyali na Likoni ikoretwo ari ugwati kuri muingi kumana na gucokereria kwa ikundi cia wikinaĩ iria namba nene iratongorio ni mbeũ njĩthĩ. Kuringana na borithi, ekwirwo atatu maikirio ngono itũra-inĩ ria Kijipwa kaunti-inĩ ya Kilifi thutha wa kũhobanĩrio matũra-inĩ ma Bombo Kisauni. Atatu aya thutha wa gũikio ngono nĩ matwarire borithi nginyagia imamo cia Arunao, na gũkũ angĩ atano maikio ngono marĩ na mabanga, thimũ cia ũici na indo ingĩ cia ũici. Tuweza kunasa majambazi watatu na wenzao wakatoroka na wakatorokea eneo la Kijipwa kule Kilifi. Police officers walienda hadi huko na wakamanage kuwanasa. Walipoletwa hapa Kiembeni walihojiwa na wakakubali kuonyeshana maficho yao, na askari walipoenda pale mafichoni waliweza kukamata wengine 5. Akiaria ceceni-inĩ ya borithi ya Kiembeni, kaunti komando wa Mombasa Peter Kimani nĩorĩtie aikari mathiĩ na mbere na kũmakunyĩra njama o ciothe irabangwo nĩ batoni ici, gũkũ ningĩ akĩũria arĩa maiyĩtwo thimũ mekinyie ceceni-inĩ ĩno. Hii ni breakthrough kwetu sisi kama polisi because hiyo group yote tumeweza kuinasa, na hili ni onyo kwa wale majambazi wengine ambao wanaendelea na uhalifu hapa Mombasa kwamba tutaendelea kuwatafuta, tutawanasa, na tukikunasa usifikiri utaenda upewe bond urudi. Utafungwa miaka 14 hadi ufungwe maisha. Sisi kama wananchi tungepatiwa nafasi, kwa sababu hiyo nafasi hatuna, jamaa tungemalizana nao. Tumekasirika sana kwa sababu mwaka mpya hatujausherekea, kwa sababu tuko kwa nyumba kama kuku, tunaingia saa 12. Kwa hivyo ni lazima tungangane nao vijana na polisi, tushirikiane sisi wote kama wananchi, tufanye kazi. Hao vijana wamekuwa wanatusumbua sana. Swali najiuliza, mbona mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu hakuna ukora? Shule zikifungwa ndo kunakuwa na ukora, which means ni watoto wa shule wakifunga shule ndo wanafanya ukora mtaani. Ikundi ici iratambũrĩkana ta wakali wao, wakali kwanza, wajukuu wa bibi, gatagatĩ ka aingĩ iria gĩcunjĩ kĩnene nĩ mbeũ njĩthĩ a gatagatĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 14 na 30. Maafisa wetu ni wachache hapa. Pia tunaomba serikali kupitia interior waeke another police station Kashani, kwa maana hii haizudumia Bamburi yote Kisauni mpaka huko. Ifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.